Pamirsa kebakaran TPA Suung Dawek Wrespati tanggal 12 Oktober sane lintang kantos makin mawasana ring kuentenan tumpukan lu ring tengahin kramene. Pikobat lu inucap kepanggih ring sawetara genah ring wewidangan dan pasar. Gauningin taler ring TPS wenten tumpukan lu, sane tegah pisan sekali sane kepanggih ring TPS menang maning. Punika taler ring depo sampah Kreneng. Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Aryo Wibowo galahe lintang ngawedarang paikatandane kantun maut sahe ring sejerone nampenen pikobat lu. Paikatandane maosang nenten pacang nyerah antuk ruruhang pemargi. Pemkot Denpasar kantos nyewo 15 truk anggen ngewantu ngangkut lu inucap. Kawahin tumpukan lu sane kepanggih rawih mangkin sangkaning penghutan lu ke Klating miwah Mandung tabanan muatang kalah suwe artosnyane arahino wantah sidang ngangkut ping siki perjalanan. Asmara Putra Bali Pos.